instituta za sport, jedan iz New Yorka, jedan iz ovoga. Počelo je, ne mogu da kažem slučajno, nego spontano, pošto je moj komšija prvi u ulici, sam stvarno bio pokojnik Kilečević Zlatan, to je bio prvi prvak Jugoslavije iz našeg kluba. I onda kao djeca svi smo išli za njim, trčali da nam pokaže mišiće i tako dalje. I onda kad sam ja stasao tu ne sa 14-15 godina, onda sam ja počeo s tim sportom se bavim. Dok vrijeme više odmicalo, sve sam išlo bio u volju za treniranje i danas imam volju isto kao da mi je, ne znam, 20-25 godina. Sve mogu da propustim, ali trening nikako. Sve u životu sam radio sam bez C vitamina. Znači nikad nisam koristio nikakve vitamine, a pogotovo neka natuzvana doping sredstva. Rezultati današnji, to je prevara. To i do 20% ide na hemiju. Ti rezultati, mislim, stojim za svake riječ koju sam rekao. I svim mladima bih preporučio da ništa ne uzmaju, da konzumiraju samo ono što kupe na pijaci u mesnici. I med obavezno. Za uspjeh u ovakvom sportu, recimo tu stavim bacačke discipline, to je najvažnije da mi majka priroda podarila jake noge i jaka leđa. Recimo, to su velike mišićne grupe koje se na treningu, ako nemate prirodno jako, ne mogu mnogo jačati. Za razliku, recimo, od ostale 4 grupe, ne znam, biceps, triceps, ramena, grudi, to su male mišićne grupe i one se vrlo brzo mogu nadograditi. Ovo je najzdraviji sport na svijetu. To ne kažem ja, nego to kažu dva vodeća instituta na svijetu za sport, jedan iz New Yorka, drugi iz Londona. Nakon 20-godišnjeg ispitivanja i praćenja svih, znači, kategorija sportista, od pionira do veterana i svih grana sporta, da je dizanje tegova najzdraviji sport. Znači, najbolji za metabolizam, najmanje povrede i tako dalje. Recimo, imam jednog kolegu koji je bio sa mnom u ekipi, Igona iz Konjica, koji danas sa 80 godina ide po takmičenjima. Trenira 5 puta sedmično, ide po takmičenjima. Znači, niko vam ne može objasniti kako vi da uradite neko vučenje, neki čučanj, ako nije, ne znam, on dizu neke težine, barem 150 kg, a ne više. Znači, ono što se čita u školama, na fakultetima i tako dalje, to ne može se naučiti. Znači, to vam samo može neko pokazati onaj koji ima veliko iskustvo i normalno iz tog iskustva znanje. Rad za velike težine, znaš. Da se deadlifti mrtvo dizanje, za razliku od čučja, gdje treba. Najbolje bilo kad bi čovjek radio boks, ali smo to pozicije sudijske, izravnavali tako.